Pozdrav svima. Prvo htjela bih se zahvaliti svima na podršci. Ja sam još uvijek u Njemačkoj zato što je tu štrajk i otkazali su nam let. Danas se vraćam doma. Jako sam zadovoljna utrkom zato što je to moj osobni rekord. Pobjedila sam na utrci, to je ujedno i novi rekord staze, odnosno maratona i naravno norma za svjetsko prvenstvo i olimpijske igre. Po to sam zapravo i došla. Glavni cilj je bio ispuniti normu za olimpijske igre. Uvjeti su bili otežani zbog vjetra, što znači samo da u dobroj formi mogu trčati još i brže. Jako puno mi je pomoglo to što sam svakih 5 km uzimala okrepu. Koristim naravno okrepu, odnosno ugljikohidrate od Protein SC. I evo, to mi je dalo dodatnu energiju da završim utrku sa što boljim vremenom.